No te rawiki, ko rātou ngā kaitoa. A kaore ngā Crusaders e whakapo turi. I think this game's going to be a massive challenge for us and probably quite a big point in the season where it'll be a good test for us to see where we're at. No tēnei mutunga wiki ka tuki rai ki te rai te tīma Crusaders me te tīma Hurricanes. Ko tā te kai tākaro no Ngāti Whakauwe no Ngāti Raukawa hoki a Cullen Grace, ka whakarite rātou mo te pakanga. The Canes will be pretty desperate, so they've obviously lost last week against the Blues, and I think they'll be pretty hungry to come back this week and right a few wrongs. So I think our mindset's got to be on against these guys. They'll be definitely ready to go, so we need to be as well. I te rātu ke mukaorea Grace i tākaro, nā e ai ki te paua ko matua o te Crusaders, a Rob Penny, ka tiro whakamua te ki te ngātu i a Grace i runga i te whira. Kelly's looking great. He's had a freshen up, had a couple of little niggles last week. Able to leave him behind, so not having to do the travel to Fiji, and he's had a great week, so hope he's going to make a real impact. He was in great form through the early part. Kei te mautonu te Crusaders i ō rātou tūnga tuarua i te rārangi rangatira o te Super Rugby Pacific. Ko te tīma Chiefs te tīma ārunga. Heoi, ka aro tonu rātou ki a rātou whāinga. Teams like the Chiefs are phenomenal and playing great footy. We just got to concentrate on ourselves. Keep doing what we're doing, but better. And we can't control what the opposition do. Yeah, for us, I guess, it's probably not looking too far ahead and sort of just focusing each game at a time. Ka haere ngā Crusaders ki pōneke mo te kēmu ki ngā Hurricanes a ka tākaro rātou a te praere. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.